Özbek balı ben koyma aldım. Bu arada söylüyorum. Burada da kaç gidiyoruz? Evet. Omurtkalarını sıvazına çeviriyorsun ve Omurtkalar sıvazına. Tamam. Ondan sonra kutusu. Hadi çevir. 부으면 강화되는 순간 어쩌고 예 없으면 수 부으면 그러는 순간 잡스파이 수 부으면 어느 방금 설명해도 저거 Falan da uğraşıyoruz. Aldırır mısın onu? Anam neyini basıp ne kılıp jibirmeyin zapçı. Aha bile. Çok normal jaygan oturman deydi. Bastıra versin. Ne var? Bir de o işi kredi diyelim. Kaç yıllık acele. Vermeyin ki. Ne oldu bu çocuk? Öyle. Kaç gün niye başına? Ha, sonra. Çakı şey veriyor mu? Çakı veriyor. Ana o kat tane. Birinci kattı. O dala otmenin bu kadar. Ой, мне он был мугрим, сеньку. Ben çıkarlayı bakalım. Aynen tükümden Hadi olsun öyleydi, boğazmış. Bas bağlar yapıyormuş. Yakınca yaptım. Bak istemez. İçimiz tarafta cümle olmuş olur. Argara koyuyorsun. Ne altı Hemen ağaçlarıma o grup düşünüyor.
Mama. Ожау керек, ожау. Şunun cammasını al. İçine kadar gibi sana aslında arayayım. Özüm ayını nasıl kararım? Ot. Ana amay böyle. Ben sana Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim, sıratal lezîne أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aktar. Öneri kalanlar olsa. Üşüp değil. Öneri kalanlarımız. Üşüp bilin atalarımız çok saksettir. Yok. Ben açtım onu. Karnı tutmuyor. Белка версия, белканың күшті екен. Vereyim mi? Жаңа сен ана, жаңа. Onda bir tabak da var. Tabaktan kendine olarak. Adamlar olsa adamlar da. Koymadan direkt istedim. Elimden gel vakitinin var ya bırak. Ömürlerin bel köz atılarını ötürüyor. Түсінгенде жоқ не болған шы топырақ шыр айланып жатыр бір қарасам артқа қарай дұрр деп құзға қарай ұрып барады ғой ана тіке кетті еще тіке былай түсіп баратырмыз ғой бүйтіп қарасаң аспан көрінеді да Аяққа пішеді деп ана аузы күймейтін бәле ғой немене бәле? кішкентай бала жемейді милары ашық сөйтсе көздері жылы жұмсақ көздері жемейді Ана шаш сияқтын беріп қойып. Бір жас келін қалың болып кетті. осы басып пісіріп келгеннен кейін жаңағы жерге шұқып миын жеп қойған ғой. Сөйтіп жаңағы шалдарға бермей мысалы аш болса ой бұрын мына қойдың вообще миы жоқ екен ғой деп айтады дейді ғой. Есе жас келін жеп қойған ғана шұқылап жаңағы. Біздің кезде де талғат біз бір жақтан не қылғанда тұрған ғой бас, пішкен бас. Соның несін жеп қойған ғой. Соны қысылап. Содан кейін үлкендерге мия алып берейін деп шалын бәрін, көздің бәрін жеп болған ашты ішінде миы жоқ. Миы жоқ қой. Деп сөйтеді. Сол сияқты жеп қойып. қыратын Мен